Hvala vam što gledate Istorijski TV kanal. Kliknite na dugme subscribe i obavezno na zvonce da biste dobijali prave informacije u pravo vreme. Trudit ćemo se da budemo što objektivniji i da svi budu zadovoljni. Hvala vam veliko na poverenju, na pravom ste mestu. Svetski dan vrapca je dan određen za podizanje svesti o kućnom vrapcu, a zatim i drugim uobičajenim pticama u urbanim sredinama te o pretnjama njihovoj populaciji. To je međunarodna inicijativa Indijskog društva Priroda zauvek u saradnji sa Francuskom fondacijom za ptice i brojnim drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama širom sveta. Društvo Priroda zauvek pokrenuo je Mohamed Dilavar, indijski konzervator koji je počeo da pomaže oko pravljenja kućica za vrapce u Našiku i koji je za vreme svog rada proglašen za jednog od heroja životne sredine za 2008. Ideja obeležavanja Svetskog dana vrapca pojavila se tokom neformalne diskusije u kancelariji društva zauvek u prirodi. Ideja je bila da se za kuću vrapca izdvoji dan kako bi se prenela poruka o očuvanju kućnog vrapca i drugih zajedničkih ptica, a takođe je obeležen dan proslave kako bi se uvidela lepota zajedničkog biodiverziteta koji se uzima toliko zdravo za gotovo. Prvi Svetski dan vrapca obeležen je 2010. godine u različitim delovima sveta. Dan je proslavljen različitim aktivnostima i događajima kao što su umetnička takmičenja, kampanje za podizanje svesti o vrapcima i drugo. Svetski dan vrapca ima i širu viziju da obezbedi platformu na kojoj ljudi koji rade na očuvanju kućnog vrapca i drugih zajedničkih ptica mogu da se umreže, sarađuju i razmene ideje za očuvanje koje će dovesti do bolje nauke i boljih rezultata. Cilj mu je da pruži sastanak ljudima iz različitih delova sveta kako bi se okupili i oformili snagu koja može igrati važnu ulogu u zagovaranju i širenju svesti o potrebi očuvanja zajedničkog biodiverziteta ili vrsta manjeg statusa očuvanja. Kod nas u Srbiji, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije obeležava Međunarodni dan vrapca 20. marta. Naše prve komšije, vrapci ili kako ih još nazivamo dživdžani, u sve su manjem broju zbog promene stila gradnje objekata, smanjenja broja stoke čiju hranu koriste i vrapci, zagađenja vazduha i voda. U Srbiji se gnezde 3 vrste vrabaca, a to su pokućar, poljski i španski vrabac. Sve 3 vrste žive u blizini ljudi i zavisne su od ljudskih aktivnosti kao što su poljoprivreda, izgradnja objekata i uređenje prostora, pre svih zelenila. Vrabac pokućar je nezvanični simbol grada Beograda, a njegov lik je korišćen za maskotu Univerzijade 2009. godine u Beogradu. Vrapcima možete pomoći postavljanjem kućica za gnježđenje, pažljivim planiranjem i održavanjem zelenila, zimskom prihranom i zaštitom od domaćih mačaka koje su im u selima i gradovima najveći neprijatelj. Početkom godine u Srbiji živi oko 5 miliona, a krajem leta nakon gnježđenja populacija vrabaca u Srbiji naraste na oko 10 miliona jedinki. Hvala vam što gledate Istorijski TV kanal. Kliknite na dugme subscribe i obavezno na zvonce da biste dobijali prave informacije u pravo vreme. Trudit ćemo se da budemo što objektivniji i da svi budu zadovoljni. Hvala vam veliko na poverenju, na pravom ste mestu.